مرحبا تماشاوانین هجا هم بخیر هاتن برنامه چاند و هنری گل تماشاوانین هجا براستی ام جیور پیدا دخوازین برنامه که لسر چاند و هنری دست پی بکین برنامه ما یا ایروژی ام دست پی که و چرباندنه که امی دست پی بکین لیجور پیدا هولدانه ما اون که ام لسر چاند و هنری بپرانی لسر قادات دنگ بیجی ام برنامه کی چیکن لسر روشا دنگ بیجی لسر روشا چاند روشا هنری روشا زمانی کردی امی هم نقاشا بکین هم بشیرو بکین هم امی میوانم بگرین زیر پیدا ام هول دنگ کو برنامه کی به رنگ چیکن لوراو کو تیزانین براستی جی هم ده هلا زمان دا هم ده هلا چاندی دا هم ند روشه که باشتانینیم هم کته زانین بلاو بونه هر دری بلاو بونه ولا تیمه باتیا عد نگاریا ما هاتیا والا کرن گلی ما جهو بلاو بونه کتنه ناو متروپولان اوروپای و زمان مجی بچاندا مجی ایدی بر روشه که گلک خطر دچه امی لسر وی گلو امی سر وی چه بکین امی چخاص بکارین پیشیا و خطر بگیرین امی بکارین و روشه هی ام هندک جبه امی چخاص بکارین لسر باندور بکین از جی وقت صدیقی هیزانی لسر یوتیوب جور پیدا قنالا من لسر یوتیوب امی و برنامه به رنگی هول بدین چیکن لی تنه چیکن نام مب کسایتی تنه ناب پدویه ما گلی ما هیب شوپاندنا گلی ما هیب آلیکاریا گلی ما هیب لورات کسک تنه نکاره کاره کی بکه گاوا کمرو دسته خو بده هف ملی خو مل بده هف خورد بکه خورد بکه مرو دکاره گلی کاری باش بکه لی مخابن کسایتی کس تنه نکارن تو کاری که بکن ام هیویا وینه کو ام به هورا به دسته خو بدن هف لسر و چانده لسر و زمان خودی در کوین لورا زمان هبونا کسانه هبونا جواکیه دیروکا جواکیه زمان نبو جواکی نابن گل جی نابن کسایتی جی نابن و گلک و به چاندکی خورد چیتونه بنا بدوی ما چاندکی خورد هیه لورا او چاندا خورد چی ما و ما پیش بخه و ما دنیای بده ناسیم ناو گل دنیای بده ناسیم کو ام بکارین ام جی و گل جهان بجین خو و گل جهان آزاد ببینین سرفراز ببینین و سربلند ببینین گلی والم زانین مجاری ما گلکتی مجاری گرانن امی دم میوانا جی بگرین میوانی ما جی هبن جور پیدا ما چارچوبا برنامه خواه راستی ما ریکو پیک نکریه و چوا پیشتا و چوا و می ریبازی چوا کار بینیم هی ام د ناو نقاش دانید ناو هول دانید لی ایروم وقت زباره ببیجم وقت دست وقت جرباندن ما دست بکر جور پیدا و اف برفرهتر ببه امی هم مجاری چاندی هم مجاری فولکلوریک هم مجاری جواکی امی بتم لسروانا نقاش بکن وقت نقاش مجی ام دخوازیم که گله مجی تبلیوان نقاشان ببه بو ارینی نینی رخنه خو بکن رخنه خوش مرا بشینن و پیشیا ما وکن شخاص رخنه جمرا بین رخنه ارینی بین او رخنه و پیشیا ما وکن کماسی ما چنل سروانان شروع بکن نقاش بکن ام جی بکارین پیشیا خو ببینین کل سروان نقاشین کوتین ام جی و دم خواه هی خورتر بکن وان بدن نقاشان بدن برچه خورتر بکن پیشتر بخین ام جی هیوی دارین کو ام بکارین ببین برسف وان مثلا را
gel temaşevanên êja rastî ez vêya bibêjim mijara me a min qada min bixwe ez li ser qada dengbêjiyê dişxulim, li ser dengbêjiyê dişxulim. Lê dengbêjî û çand û huner ziman tev girêdayî heve yek ji adê dûrtir nînim lê mijara me girîngî wê li ser dengbêjiyê ve lewra dengbêjî em dibêjin dengbêjî ji bo me dîrok e, ji bo me nasname ye, ji bo me çand e, ji bo me huner e. Yani her tiştê xwe em di çanda dengbêjiyê da dibînin. Em dîroka xwe jî çanda dengbêjiyê da dibînin. Em gelê xwe jî çanda dengbêjiyê da dibînin. Em çand û hunera xwe jî çanda dengbêjiyê da dibînin. Lê mixabin dengbêjî îro ew çand li ber helandinê, berwindabûnê, berwindabûnê diçe em jî çiqas dikarin pêşiya vê helandinê bigirîn, pêşiya vê wek ku ewekê din em bibêjin asîmîlasyonê bigirîn, windabûna çandekî, windabûna zimanekî, windabûna gelekî ye em jî dixwazin ku pêşiya vê bigirîn em nehêlin. Ev kêmasî çêbin em ji nû ve çiqas dikarin zindî bikeyn, zindîkirina wê jî hewldanê wê jî kesayetî nabin, pêdivî bixurtî û pêdivî civakî heye ku em bikarin xwe rêxistin bikeyn, em bikarin xwedî di zimanê xwe derkevîn, em bikarin xwedî di çanda xwe derkevîn û em bikarin wê kevneşopiya hezar salî biparêzîn. Lewra em bibêjin em rehet dikarin bibêjin eğer em heya sed sala bîst û yekî hatibin em winda nebibin wek gelê Mezopotamyayê, gelê din wek ku tê zanîn di Mezopotamyayê da di evnîgariya Mezopotamyayê da dehan belkê bi sedan gel winda bûne. Tenê navê wan li ser perê dîrokê mabin jî winda bûne, lewra nekarîne xwe û zimanê xwe biparêzin winda bûne. Em jî xêra vê çanda xurt hatin heya vir gelê Kurd jî hatiye. Lê mixabin ji vir pê de eğer ji bo vê helandin û pişaftinê, ji bo pêşîgirtina asîmîlasyonê eğer hewldan çênebin bi civakî bertek neyên dayîn û li ser vê xebat neyên kirin, xebatên civakî û xebatê akademîk gelek biborin, gelek xebatên din neyên çêkirin, xebatên serkeftî pêşketî neyên çêkirin, mixabin em jî wek wan gelê din winda bibin ve gelê Kurd jî winda bibe. Em hêvîdarîn ku em bikarin pêşiya vê bigirîn, pêşiya vê helandinê, pêşiya vê pişaftinê, pêşiya vê têkçûna ciwanan, yani em bibêjin îro êdî ciwanê me ji zimanê xwe dûr dikevin, ziman winda dibe, gava ku ziman winda bû civak jî winda dibe. Hebûna civakê hebûna ji zimanekî tekûstê, yani ziman dikare civakê biparêze li ser pêya bigire. Ji ber wê em dixwazin ku em bi hev re bi alîkariya hev dest bidin, hev bi vê xebatê xwe bi hev re bikeyn. Wek dîsa dibare bibêjim destpêkê wek bernamek ceribandinê bû, lê em ê ji vir pê da demên pêş da em ê li pêşiya we bûn û em hêviya we ne, em dixwazin hûn jê piştgiriya me bikin. Gelek spas.